Yes, reka rero mbifurize kugira umugoroba mwiza cyane aho muri hose. Hanyuma rero ndagarutse mbazaniye amakuru meza cyane, na amakuru aturutse mu misozi miremire y'Imurenge, amakuru atugezeho ari kuvuga ko none ahangaha twirwaneho yongeye gukora gashya. Ubu tuvugana imaze kuzimya drone zigeze muri 2. Ibi ngibi bigasa n'ibyakozwe ku munsi w'ejo. Ese zino drone bazizimije ute? Ese zaba zirashwe cyangwa n'ubundi buryo indi strategy shyashya bano basore b'amadubu baba bamaze kugira gute gukoresha? Ibi ngibi rero reka nze mbibabwire byose, mbabwire uko byifashe hano kuri Tele Rugamba, byose mugende mugira gute mubisobanukirwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Muri aya makuru kandi ndaza kubabwira ko ingabo z'u Burundi zazamutse aho bitarugezi, zizamuka mu bice byinshi bigiye bitandukanye n'umundi ziza hano mu bice by'Imurenge. Izo ngabo zose rero zazamutse zikaba zahuye n'uruva gusenya. Ese byabagendekeye gute? Ese kuki bari gutaka bakubiswe nande? Ndaje mbikubwire. Hanyuma ndaza kunyarukira hano muri Pere de Ruzizi mbabwire ko ahitwa Runingu ahangaha rwose urugamba rumeze nabi cyane, ndetse abasore b'intare za Sarambwe ukabona ko bari mu kazi gakomeye cyane, aho bari kugenda bagira gute bahangana n'iyi coalition. Navuga ko kuri ubu itameze itoroheye intare za Sarambwe. Hakurya mu gihugu cy'u Burundi aho bita Kibitoki hamaze kugezwa intwaro nyinshi cyane zaturutse mu gihugu cy'u Burundi, ndetse inyinshi zikaba zimwe Tanzania irimo guhungisha hariya mu bice bya za Karemi ndetse na za Baraka, aho bazihungishaga ngo tuzi neza ko bari kuzihungisha kugira ngo M23 itazirasa cyangwa se ikazitwara. Kumbi bari bamaze gupanga umugambi mubisha wo kuza kwivugana intare za Sarambwe hano mu misozi ya za Kamanyora, aho bari bamaze gutegura intwaro zigomba kugira gute zigomba kuba zaharasa. Hanyuma rero ibyo byose ndaje mbikugezeho. Izi ntwaro bamaze kuzigeza hano hakurya Kibitoki, aho biteganyijwe yuko bagomba kugira gute kuza kuzikoresha n'ubundi barasa kuri 23. Ndaje nkusobanurire nkubwire impamvu nyamukuru yatumye izi ntwaro zijyanwa muri bira bice, mbabwire n'impamvu nyamukuru imirwano ahanini muri kumva yibasiye hano muri Pere de Ruzizi, ubona ko ibintu byamaze kugira gute guhindura isura. Hanyuma turaza kwerekera muri Kivu y'Amajyaruguru, tubabwire ko M23 n'ubundi yakomeje kugerageza uburyo bushoboka ubwo ari bwo bwose kugira ngo irebe ko ishobora kwigarurira bino bice n'ubundi bya za Warikare ndetse n'ibindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Byose rero ndaje mbikugezeho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero ndagira ngo nkubwire kandi ko turi bugaruke muri Ituri. Muri Ituri naho ibintu bimeze nabi cyane. Uwitwa Thomas Rubanga yamaze kuba afata amatekwa abasirikare ba FARDC, yabakubise ku buryo bukangaranye cyane, ndetse yabakoreye icyo nakita ko ari amabara, aho yabicaje akabasebya akabavurugutura mu byo akabavuyanga mu byondo. Ibi rero ndaje mbigusobanurira. Hanyuma kandi ndaza nkubwire ko icyitwa UPDF igisirikare cya Uganda bamaze kuba bahura n'uruva gusenya ahangaha rwose, ahangaha muri iyi teritwari n'ubundi muri hano muri Ituri n'ubundi, aho nakubwira yuko ADF naru yafasha abasirikare ngo 4 n'ubundi ba UPDF anga b'igisirikare cya Uganda. Ese bano basirikare bazize iki? Ndaje byose rero byose mbikugezeho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, nandi makuru menshi cyane ndaza kugenda nyakugezaho gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero muri aya makuru nkuko mubizi ndaza kuba ntari njyenyine, hari umutara turi hamwe ahangaha kabisa twicaranye nawe uza kuza kugenda amfasha muri aya makuru. Ndagira ngo munyemerere mwakire, ngwaye ikaze bwana Safari. Urakoze cyane. Hanyuma rero muri amakuru nizere ko uza kuba uhari neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, kugira ngo tubase kuyageza ku bakunzi bakurikire Menya News TV. Ahangaha kabisa nkuko twabibasezeranyije ko ari amakuru meza kandi azira igihuha kandi aryoshye cyane. Ndagira ngo rero uze kumfasha tubigendanemo neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero Safari, urakumva cyane, agira ngo tuze guhera ku bikorwa byakozwe n'igisirikare cy'u Burundi, ariko ntago duhera ku mirwano. Unyemerere tubanze duhere ku mpamvu yatumye bano basirikare ba Tanzania bimura intwaro zabo bakazikura muri Kongo bakazerekeza he ku Burundi. Ahangaha amakuru rero ari kutugeraho aravuga ngo iki? Amakuru ari kutugeraho aravuga ko M23 yagaragaje ibimenyetso byo kuza kwigarurira uno mujyi wa Baraka. Igisirikare cya Tanzania kibibona mbere, kandi hano muri Baraka aho bita Kasengese niho hari hagenze zino ntwaro z'abatanzania. Urumva? Noneho bano basirikare ba Tanzania babona yuko ibintu bigiye kubacanga, baravuga ati M23 ishobora kuza kutwambura intwaro. Hanyuma bahita badiringa n'abasirikare bari hakurya mu gihugu cy'u Burundi. Barababwira ati izo ntwaro rero
aho kugira muzikoresha aho ngaho mubona ko hanatuye abaturage benshi bashobora kuzahangirikira cyangwa bakabahapfira bakabasiga ubuzima cyangwa namwe mukirasa. Ati nimuzizane tuzijyane hano iwacu, tuzazijyana Kibitoki, tuzazikoresha dusharinga kuri M23 za Bukavu na hehe na za Kamanyora. Noneho abasirikare ba Tanzania no kuzuyaza ngo bahise bazohereza, ariko bazohereza babanje kuduhisha amakuru kugira ngo tutayatangaza. Bazohereza bavuga ko babaye bazikuye muri bira bice bitewe nuko ngo zari muri zone risque cyangwa hari byangiritse kuri izi ntwaro byagiye kubanza gukorwa kugira ngo zigaruke mu kazi neza. Kumbi bari bazerekeje hehe hano mu Burundi, aho bari bagiye kuzijyana hano muri za Kamanyora. No bagiye kuzinyana purito hakurya ya Kamanyora. Urumva? None ubu tuvugana ubwo nawe nibajije mu Burundi kuntu hari Kamanyora. Burundi ari ukuntu umuntu abivuga wenda akabivanga, ariko so abakunzi bacu barabizi cyane rwose bijya bibaho. Bibaho. Hanyuma aba basirikare ba Tanzania rero base boreza zino ntwaro kugeza amaginganga zari zifitwe n'ubundi n'igisirikare cy'u Burundi, zikaba rero zagaragaye ahangaha hakurya muri Kibitoki ahateganye neza na Kamanyora. Ndetse si Kamanyora gusa, n'uyu muroromo wose wa Ruzizi, uno mugezi wa Ruzizi hakurya mu Burundi hose hagenze intwaro zireba hehe hano muri Kongo, ahakekwa ko hose abaherereye abasirikare ba M23. Sibyo? Ndakora. None rero M23 nayo yabimenye ikintu yakoze, nta kindi yagabanyije imbaraga zajyaga biriya bice bya za Baraka, ahubwo yabanje kugira gute kujya kubanza gutunganya ibikorwa bigomba kuzakorerwa hari Kamanyora ndetse no kwashyira ubundi bwirinzi bwa gisirikare. None ubu tuvugana abasirikare b'abarundi ba papke bamaze gupapka bahita batsora itegeko ngira ngo Karegena n'umugabo bita Fisi, aho twari turi gukorera twabivuzeho. Twavuze ukuntu hahise haba inama y'igitaraganya hano mu gihugu cy'u Burundi iteranyijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Iyi nama rero Neva yateranyije yari inama yigirwagamo n'ubundi uburyo bundi bushyashya cyangwa strategy zo gukoreshwa mu gihe bari gushaka kwisubiza ibice n'ubundi bahozemo. Noneho Neva, sinzi ni uri kunyumva. Noneho Neva Bwana Pacifique, iyo nama nta nubwo yagize itangazwa, yabaye mu ibanga rikomeye cyane. Yabaye mu ibanga rikomeye cyane, ndetse na Prime Niyongabo ntiyayigaragayemo, ariko uwe byatewe n'ibibazo bindi by'akazi yari afite yabanje kujya kwitaho byari bikenewe cyane. Ubwo rero biza gutuma atayigaragaraho, ariko ahangaha n'ubundi inama yabaye n'ibintu bigaragara. Inama yabaye, ariko uko byagenda uko ariko kose ndagira ngo mbabwize ukuri ko izi ntare za Sarambwe zamaze kumenya amakuru kandi menshi ahagije yo kuba bahita bitegura iki urugamba kabisa. Hanyuma rero amakuru akomeza avuga ko ibi bitwaro byose byagiye araza Kamanyora M23 byiteguye, kandi ko nabo bamaze kujya gute kwagenga intwaro hari Kamanyora bura ntago wahaba nta kabucuru ufite. Kirazira kabisa bura bafite utuntu tw'udutwaro tugomba kuzahagarika ibyo bikoresho. Nabonye rwose umubiri yahaye Kongo ewana mama 23 rero ukaba yiteguye kuzangiza urwo rukuta rwabo uko byagenda uko ariko kose. Hanyuma rero munyemerere tuve kuri ayo makuru twite tuyajyanirana n'ay'imirwano kugira ngo umusobanukirwe aya makuru afite ahahuriye n'imirwano iri kubera hehe ahangaha muri Plaine de Ruzizi. Ahangaha muri Plaine de Ruzizi abasirikare bariyo baragira tuti ngo iki rero bwana Safari baragira tuki baravuga ko gahunda na misiyo bahawe ari yo gufata bino bice byombi. Ibice byombi byo muri Plaine de Ruzizi. Hanyuma bamara kubifata abasirikare bose bari hakurya za Kibitoki n'intwaro ziriho zigatangira zigasharinga za Kamanyora. Hanyuma kugusharinga rero muri Kamanyora bigasiga M23 ivuye muri biriya bice n'ubundi urumva niba bari kuyirasa igomba kugira gute kuhava. Noneho yamara kuhava bakata bajya binjira za Bukavu bitabagoye. Ariko kugira ngo basize kino kibanza cya Plaine de Ruzizi banakore banakore urugendo rwo mu muhanda igihe kingana basi biragoye sinzi uko nabisobanura. Gusa hagati aho ngaho mama 23 ndabamenyesha ko yamaze kwitegura, inabizi neza cyane yuko ibyo bitero byose biri gutegurwa, bakaba ariyo mpamvu rero bongera abasirikare mu bihe bigiye bitandukanye baza kurwanira muri noce bya Plaine de Ruzizi.
cyane ko n'abasirikare ba FARDC nabo bariyongereye ndetse n'abasirikare b'abarundi barabongera umunsi ku munsi ngira ngo nabyo urabizi neza cyane 5/5. hanyuma rero nyemerera tugaruke ku basore b'amadubu tugaruke kuri twirwaneho ariko ngo twirwaneho yarashe drone ewana yayihanuye kabisa yayihanuye ewana ku rwego rukomeye cyane aho nawe ugeze kubona uri kubikurikira drone ngo zamutse zaba ari enye n'esheshatu zibarirwa muri 3 gutyo ariko amakuru ndi kwakira muri aka kanya nuko ngo zabaye enye zamaze kuba enye tayari zamaze kuba enye hagati aho ngaho twirwaneho niyo yazirashe yarashe ariko ngo mwe ebyiri amakuru ari kuvuga ko ari ebyiri ariko genda kumva umutaramu wanjye uri hariya uri kumbwira ko zimaze kuba 3 cyangwa uravuga nimwe iguye muri Tanganyika mu kanya hariyo arimwe iyo twirwana hirashe iragenda iraguruka bazi kiri bahagararira Karemi batavuga ati reka tubikorere icyarimwe n'ubundi ijye kugwa hehe mu Burundi cyane ko ariho ziri guturuka hanyuma bagiye kuyitaho bagiye kubanza kugira gute kuyikora none bari basanzwe bafite n'izindi drone zagurutse uno munsi twirwaneho yarashe kabisa gango uko rero hanyuma rero bakunzi banje nanone kandi twirwaneho tukiyivuga tuyigarukeho mbabwire ko yigaruriye izindi ntwaro zitari nkeya cyane izambuye n'ubundi abasirikare b'abarundi ndetse n'aba FARDC ibinyenzi n'ibindi bigiye bitandukanye byose byagiye bigira gute bigaragara hanyuma amakuru akomeza avuga ko twirwaneho yambuye ibikoresho bitari bikeya n'ubundi abasirikare ba FARDC ndetse bafatanyije na FDLR na Wazalendo muri bino bice byose twihuse cyane twite tuva muri ibyo bice nkuko nabibasezeranyije twite tujya muri Kivu y'Amajyaruguru mbabwire naho uko bihagaze Kivu y'Amajyaruguru amakuru ari kungeraho aremeza neza cyane ko mama 23 yakoze ibikorwa navuga ko ari ibikorwa bimeze nk'ari bitero by'ubwiyahuzi bikaze cyane n'ubundi bagabye ahanga muri territoire bari kare ku basirikare b'ababirigi basanzwe babarizwa muri la territoire ibi rero bikaba byasize iki byasize inkuru nze mbi imusozi byasize abaturage bageze kuri 11 bahasize ubuzima abasirikare ba Wazalendo bamaze igihe batozwa kabisa ku buryo kibabasha gukwepa ewana babasha guhunga ku buryo naho kwisha utapfa kuhabona ndetse ibikorwa byinshi birangirika M23 rero nta kindi kintu yakoze usibye kwita ifunga butu ikisubirira hehe inyuma gakorera reprise strategique ariko n'ubundi urumva abaturage official bamaze kugira gute kwangirika cyangwa bamaze kwasiga ubuzima kandi abo ngabo bahasize ubuzima urumva bari ingorane kugira ngo bongere bagarure babe bagaruka mu buzima so nuko byagenze reka rero mbabwire ko iyi warikare yatangiye kuba nk'inzozi kure mu M23 byagoranye kuyifata ariko uko biri kose buranga abana bahetse isezerano iteka n'ubundi Imana igiye gira gute irabanza ikarisoza mbere yuko bagira gute bahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye so twihuse cyane rero reka mbabwire ko uwitwa Tomar Bang ndetse na mugenzi we wo bita India Queen cyangwa se Innocent Kaina bongeye gufata abarwanyi ba Wazalendo batari bake cyane ndetse babazanye n'ubundi ndetse urebye ko bari baje no gutera nyine bano barwanyi ariko ntago byabagendekeye neza cyane ahubwo Tomar Banga byarangiye abafashe rwa mikono ubu tuvugana akaba bafite ndetse si Tomar Banga gusa kuko na ADF naru yacakiye abasirikare ba UPDF bageze kuri 4 aba bose rero bakaba bafatiwe mu bice bimwe n'ubundi byo muri Ituri ubwo rero ndagira ngo mbashimire mbabwire ko wenda ndi makuru turaza kuyakora mu masaha ari buze kubakurikira ariko wenda mbere yuko dusoza aya makuru cyangwa mbere yuko wenda mbasezera unyemere mbanze nkubwire ko abo bose abo basirikare na ninge ntagusobanuye neza cyane abo basirikare Tomar Banga yafashe uko biri kose hari kibateganyijwe bwana Safari hari kibateganyirijwe bashobora kuza kuraswa cyangwa se bakaza kufatwa bakaza kurekurwa nyine bakabasubirayo ntibazagaruke ariko biragoranye ibintu bikomeje kugenda bigira gute bisa naho ari ibicanganye hanyuma rero ndagira ngo mbabwire kandi ko nanone mu buryo bukaze mama 23 n'ubwishongore yakoresheje yagaragaje ko territoire rwose ya Rubero ari mwe muri territoire nziza kandi banifuza cyane ubu tuvugana rero bakabashakishije uburyo bwo kuza kugira gute kuza kujya kuyifata hanyuma rero munyemerere mbabwire kandi ko nanone
M23 yatangaje ko ikibuga cy'indege cya Karemi ishobora kuza kukirasa uko byagenda uko ariko kose, cyane ko aricyo kiri guturukaho bino bitero bya drone biri kujya bigabwa hari za Murenge ndetse n'andi yagiye atandukanye. Ahangaha rero umunyemerere mbashimire, shimira n'umutaramu twari hamwe hano rwose bwana Safari, ndagushimiye cyane. Nakoze cyane. Hanyuma rero dushimire n'abakunzi bacu aho muva mwese mukagera. Imana ibarinde, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo, mugire ubuzima buzira umuze nyaboneka, biba ari byiza cyane rwose. Buryo urwaye nabwo bugomba kugira morale. Rero nk'ibisanzwe nitwa Pacifique, amakuru yacu yo nakagaruka n'ubundi dusubire ku munsi w'ejo masaha mu gitondo. Ndabakunda cyane, bye bye.